Lijepi pozdrav iz Hotela Akademije gdje se održava konferencija Ljubav, kilogram i novac. To je definitivno tema o kojoj zapravo svi pričamo, kako je rekla Kristina, na kavama, a ne samo na kavama, nego zapravo to je tema koja sačinjava život. Ja sam u društvu sa Brunom Šimlešom koji je između ostalog sociolog i poznat je po knjigama koje je izdao na teme koje se vežu uz ovu koje se priča na konferenciji. Pa dobrodošli Bruno i molim predstavite se ukratko i nastavite dalje o konferenciji. Koje su impresije? Bruno Šimleša, po profesiji sociolog, ali sa jako snažnom naklonošću prema i psihologiji i duhovnošću. 40 godina, prva knjiga objavljena prije 18 godina, još kao apsolvent sociologije. Trudim se u toj literaturi samopomoći duhovnosti zdravorazumskim, utemeljenim pristupom govoriti o onome što funkcionira u praksi i ne ono što bismo trebali napraviti, jer svi mi znamo što bismo trebali napraviti, nego kako to doista i ostvariti. I na konferenciji sam govorio o ljubavi, o čišćenju svog i osnaživanju srca, ali i čišćenju i osnaživanju uma, inzistirajući da ne može narediti srcu kako da se osjeća i da neke samo afirmacije u koje mi ne vjerujemo i koje ne popratimo djelima zapravo nemaju nikakvu dugoročnu korist, nego da bi trebali dugoročno osvještavati svoju vrijednost kroz one vrline i ono što je dobro u nama, što obično uzimamo zdravo za gotovo, a b, razna negativna uvjerenja koja imamo, prestati ih više njegovati, prestati ih pumpati u sebi i pokušati stvoriti neka zdravija, to je sve samo ne korak od danas do sutra. Kada razgovarate... Teško je predavanje od 2 sata svesti na 2 minute, ali eto. Da. Kad vam dolaze ljudi i kad s vama pričaju, zapravo, koji su gorući problemi koji su najučestaliji? Zato što, kao što ste rekli sami, svi mi znamo što bi mi trebali, što bi mogli, ali upotrijebiti nekakvu snagu unutar nas kad smo skršeni i kad smo zapravo u nekakvim situacijama koje su nam izazovne. Što ljudima savjetujete? Kako, na koji način? Da li je to uvijek ona priča kao, ok, pronađi si frendicu, ako nemaš frendicu, odi kod psihologa? Ne. Pa dobro, prvo za neke stvari su izvrsne naše frendice. Mi za danas sve i svašta idemo i kod psihologa, i kod kouča, i kod psihijatra, možda čak i pretjerujemo. Tako da ima situacija u životu gdje nam doista treba pomoć prijatelja i to je sve ok. Ja ne govorim ljudima što da rade, ne govorim ostavite ovog lika, dajte otkaz ili pa moraš više voljeti sebe, više da si vrijedna, nego se trudim vidjeti koja je njihova trenutačna pozicija i onda koračić po koračić doći do nečega što ima smisla. Dakle, ako neka osoba sada uopće ne prihvaća sebe, uvjerena je da ne zaslužuje ljubav u nekakvom odnosu u kojem je kronično nezadovoljena, ne možemo sutra doći do toga da ona zavoli sebe i da je prpošno sretna. Dobro, inače nismo niko prpošno sretni 24 sata dnevno, ali barem da poveća taj broj sati dnevno koliko je zadovoljna sa sobom. Tako da se trudimo osvijestiti ono što funkcionira, trudimo se to prestati uzeti zdravo za gotovo, trudimo se početi si poklanjati malo pažnje, koliko god je moguće razvijati zahvalnost, slaviti svoje neke uspjehe koje također često uzimamo zdravo za gotovo, ali iskreno put sa svakom osobom je svijet za sebe. Tako da kod nekih će biti često brz, kod nekih će biti spor i mukotrpan, ovisno o tome koliko se osoba do sada sama ignorirala, toliko će biti nezgodno put nekakvog vraćanja sebi. Isto tako kako kažu zapravo da svi problemi koje imamo počinju u onom trenutku kad prevarimo sebe. I kad pričamo o autentičnosti, svi inzistiraju budi svoj, budi autentičan. Što to zapravo znači? Jer problem je, naravno da svi mi kad dolazimo u različite situacije imamo neke određene uloge koje moramo odigrati i naravno da ne možemo se isto ponašati s osobom koju prvi put vidimo, ne možemo se jednako ponašati, s tatom, mamom, bratom, sestrom, kao što možda se ponašamo sa našim prijateljima i slično. I u svom tom metežu komunikacijskom, uz tempo koji živimo danas, kako zapravo onda živjeti tu svoju autentičnost? Pa ajmo redom. Prvo, biti svoj za moje shvaćanje znači biti vjeran svojim vrijednostima. Živjeti u skladu sa svojim vrijednostima, živjeti u skladu sa svojim uvjerenjima, ne glumiti da si nešto što nisi da bi te više ljudi potapšalo po ramenu ili zato što nije politički korektno nešto izjaviti. Dakle, znači govoriti i raditi stvari u skladu sa svojim vrijednostima. To ne znači da mislim da prema svima i svakome uvijek trebamo biti radikalno iskreni. Ne. Dakle, sa ljudima koji vas ne mogu razumjeti, s ljudima kojima ne razvijate intimne odnose, s ljudima koji
dakle kronično je već dokazano u N navrata da pričaju nekim drugačijim jezikom od vas, mislim da ne moramo biti maksimalno iskreni i davati im neku municiju koju će oni sutra iskoristiti kontra nas. Dakle, sa svakom osobom i u svakom poslovnom ili privatnom odnosu mi imamo određeni limit, određeni vrhunac koji možemo dostići i da, idealno bi bilo da, ne znam, barem sa partnerom ili sa 2, 3, 4 prijatelja imamo maksimalno otvoren odnos. To je, ja mislim, krajnji maksimum što se možemo nadati, da doista sa barem nekoliko ljudi možemo biti u potpunosti svoji. Ako je ta osoba naš partner, fantastično. Ako se radi o nekoliko prijatelja, super. Vrlo često u poslovnom okruženju to nije moguće, jer smo većinom se nalazimo u nekakvom kompetitivnom okruženju, pa često dajemo ljudima municiju koju kasnije iskoriste kontra nas. Ono što se događa je da su ljudi najmanje iskreni sa svojim partnerima, zato što partnere najčešće najgluplje biramo. Dakle, mi partnere vrlo često biramo ne prema tome kakvi oni jesu, nego prema tome kakvim se mi nadamo da će oni jednog dana postati. Kao da i tu su žene nešto nadobudnije i ambicioznije od nas muškaraca, one vrlo često doista muškarci biraju kao da su muškarci glina, koja će se onda s vremenom izmodelirati ono što ona misli da on treba postati. U novoj knjizi sam o tome govorio, kao da žene biraju partnere, kao da biraju pripravnike za posao. Ti vidiš da im se već na prvim spojevima vrti neki film u glavi, pa mali nije bog zna sad što, ali možda ima potencijala. I onda se ti nadaš da će taj potencijal sa vremenom nekako narasti, a to je potpuno suludo. Dakle, to je odličan način da biramo pripravnika za posao, nije odličan način da biramo partnera, jer mi ne samo da očekujemo da će se on promijeniti, nego očekujemo da će se promijeniti u skladu sa našim idejama kako se on treba promijeniti. Jer naravno da većina žena misli da zna kako se on treba mijenjati, jer on jedan mucek ništa ne zna. On je bijednik. Tako da ne kažem da se to tiče svih žena, ali će se ta ideja da se partnera bira prema potencijalu neusporedivo češće sresti kod žena nego kod muškaraca. Tako da one si od početka zapravo serviraju odnos u kojem ne mogu biti u potpunosti svoje, jer odaberu osobu s kojom ne mogu biti u potpunosti svoje, nadajući se da će moći biti sa, ne znam, 2 mjeseca ili 2 godine. A to se najčešće ne događa. I onda da, u praksi, u većini situacija, ljudi prvo, dakle, da, lažu da bi nekoga dobili, a onda nastave lagati da bi ga zadržali. Tako da te iskrenosti i otvorenosti vrlo, vrlo često u partnerskim odnosima neusporedivo manju nego u prijateljskim, ne zato što ih po nekom defaultu mora biti manje, ne zato što mora biti manje iskrenosti, nego zato što gluplje biramo partnere. Jer prijatelje biraš tako da si svoj, pa ako klikneš s nekim nastaviš razvijati odnos, ako ne klikneš ne nastaviš. I razumijem da kod prijatelja i partnera drugačiji emocionalni rizik, pa možemo riskirati da budemo svoji, ako nas odbije jedan od potencijalnih 17 prijatelja, u redu je. Ako nas odbije jedan od jednog potencijalnog partnera, nadam se da većina ljudi nema ideju o 7 partnera istovremeno, to je jako komplicirano. Logično da je emocionalni rizik manji, pa da se zato i češće upuštamo u taj emocionalni rizik upravo u prijateljstvu. Ali da, mislim da bi partnere trebali birati upravo onako kako biramo prijatelje. Da budeš svoj, pa ako klikneš s nekim, nastaviš razvijati taj odnos. Ako ne klikneš, onda je bolje da znati da netko nije za tebe nakon 2 sata ili 2 tjedna, nego nakon 12 godina. Jasno. Kad pričamo zapravo o projekcijama koje radimo jedni prema drugima, to su ta onda očekivanja koja nas lome u biti, i kad pričamo o tim nekakvim komunikacijskim rupama, to su upravo one rupe kad dolazimo u ona stanja ranjenosti, jer što sad ti misliš o meni ili što ja sad mislim o tebi, kad si ti napravio to, ja sam mislila da ćeš ti napraviti ovo i tako dalje. Znači, kako zapravo pomoći sebi da drugu osobu ne opterećujemo s onima što bi mi htjeli da ta druga osoba jest, nego da ju prihvatimo onako kako upravo je i da se time zadovoljimo. Jer ruku na srce, mi žene smo opterećene sa svime i svačim, od toga da moramo slijediti neke određene obrasce ponašanja do toga da moramo izgledati na određene načine kako bi bile svidljive i prihvaćene u društvu. 174. stranica moje knjige Ljubavologija govori to, šalim se, nije jednostavno pitanje, nema ni jednostavnog odgovora, ali dio odgovora je u onome što smo malo prije pričali. Dakle, ti se opterećuješ sa svim mogućim očekivanjima i želiš da on nešto je i zadovolji ne znam kakve standarde, upravo zato što on danas kakav je i kako si ga odabrala ne zadovoljava te standarde, onda se stalno nadaš da će se to nekako dogoditi. Ajmo ovako. Svatko u odnosu, postoji jedno zlatno pravilo odnosa, bilo kojih odnosa, ljubavnih, prijateljskih, poslovnih, bilo kojih. Svatko od nas ima pravo tražiti ono što može dati. Ni više ni manje.
Nije pametno tražiti više jer nećeš biti zadovoljan jer to nećeš dobiti. Nije pametno tražiti manje jer opet i kad dobiješ te mrvice bit ćeš nezadovoljan time. Dakle, otprilike onoliku količinu pažnje, razumijevanja, ljubavi, truda, strpljenja, svojih nekih vještina ako se radi o poslu, otprilike ono što dajemo trebamo i primiti da bismo bili zadovoljni. To je to. Ono što se vrlo često događa je to da izabereš tu neku glinu pa se onda čudiš što ona nije narasla, ili ako si onako malo mentalno mlađi, onda imaš dojam da on mora biti apsolutni princ i da ćeš ti procvjetati kao princeza ako odabereš tog princa, i to doista dok imamo 7 godina je fantastično. Nakon toga jednostavno nije. Jer ako smo popušili tu priču da je ljubav jednostavna, da je život jednostavan, da samo treba njega upoznati pa će se sve misteriozno dogoditi samo od sebe, neće. Dakle, cijela ta rom-com tričarija ljubavna koja se prodaje i ima jako dobru publiku je potpuno besmislena i kontraproduktivna jer nije dovoljno samo njega upoznati. Dakle, prvo je ključno donekle barem upoznat sebe. Ne morate se znati od A do Ž jer to traje cijeli život, ali barem da donekle znamo svoje prednosti, svoje preferencije, svoje vrijednosti, ono što volimo, ono što ne volimo, i da nam se sviđa to što mi jesmo i tko volimo, tko ne volimo. Opet, ne moramo 100% sebe prihvaćati, ali barem da je to u nekoj solidnom omjeru, da se dobro osjećamo u svojoj koži. Onda moramo pronaći osobu koja je dovoljno slična nama u sličnim vrijednostima, uvjerenjima i prioritetima. I to je već zahtjevno. I onda moramo, kako se razvijamo kroz vrijeme, opet međusobno upoznavati. Jer ja danas nisam osoba koja sam bio prije 7 godina. I ja danas sa svojom suprugom, da bi imao jednako kvalitetan odnos kao prije 7 godina, moram jako puno energije uložiti u tih 7 godina da bolje upoznam sebe, da izrastem kako želim biti, ali da bolje upoznam nju. A pretpostavka je da ako smo slični na početku, da barem imamo veće šanse da ćemo se razvijati u sličnim smjerovima. Nema garancija, u ljubavi nikad nema garancija, ali barem imamo veće šanse da ako smo danas slični, imamo slične prioritete i vrijednosti, da ćemo ih imati i za 7 godina. Mogu ja i brže o tome govoriti inače. Ne, mene sad odmah zaintrigirao zapravo današnji način komunikacije i današnji način življenja gdje mi između ostalog uz društvene mreže i uz Tinder i ostale aplikacije koje omogućavaju poznavanje potencijalnih partnera, pokušavamo doći do nekoga koga bi htjeli, ajmo reći to, procijeniti, da li bi nam bio za budućnost interesantni, jer realno i kad pričam sa prijateljicama, a gdje da mi upoznamo nekog novog na poslu, baš i ne možeš, ok, ono kad izađeš van, ono nije baš sad da kad negdje se šećeš, gledaš, izađeš van, pa da je jednako kao kad si tinejdžer. Znači, kako danas upoznavati ljude? Preko prijatelja, i da li zapravo to što pruža ta virtualna mogućnost upoznavanja ljudi, da li je to vrijedno ili da li to ima nekakvu mogućnost za stvaranje nečega realnog? Ja mislim da da. Dakle, ako pametno koristimo razne aplikacije, servise, mislim da možemo brže, sad bih rekao, odvojiti žito od kukolja, brže barem probrati među onima s kojima potencijalno možemo ostvariti neki odnos. Čak što više, po jednoj stvari je to čak možda i pametnije, zato što češće gledamo kroz nekakve vrijednosti, uvjerenja i afinitete te osobe, a manje kroz fizikaliju. Dakle, gledamo kroz fizikaliju uživo jako, a virtualno čak manje, jer imamo, ne znam, samo jednu sliku, a gledamo onda tko ta osoba zapravo je, što je privlači, koji su afiniteti i sve to, tako da to možda čak nije ni loša varijanta. Sad, ako želimo samo nekakvu površnu vezu, bit će nam jednako teško i u stvarnosti i u virtualnom svijetu. Ako nismo dobri sa sobom, bit će nam jednako teško i u stvarnosti i u virtualnom svijetu. Ono što se meni čini da je puno pametnije jest dobro upoznati sebe, dobro upoznati ono što možemo dati kao partner. Dakle, jasno cijeniti svoje kvalitete i svoje vrline i svoje bogatstvo koje kao partner možemo nekome dati, i onda imam dojam da je to jedan od načina kako možemo privući osobu koja će to znati primiti. Dakle, ne da idemo u Konzum ili na Jarun ili ne znam, da se šećemo zagrebačkom špicom ili da idemo u, ne znam, nekakav noćni klub jer tamo ima puno ljudi, nego da prvo shvatimo tko smo mi kao osoba i tko smo mi kao partner i u čemu je to naše bogatstvo koje mi kao partner nekome možemo dati. Pa osim ako ne živimo sami na nekom pustom otoku, imam da onda možemo vrlo lako privući. A čak i da smo sami na pustom otoku, njegov bi brod se baš zabio u naše stijene i tako ga nekako privukli, tako da imam dojam da što smo mi svjesni koliko mi stvari imamo za dat, da ćemo puno lakše naći osobu koja upravo to zna i primiti. Hvala Bruno, to je sve od mene. Možda eventualno neka završna poruka?
Život nije generalna proba i nemojte tražiti izgovore zašto nešto što bi trebalo napraviti danas za sebe ostavljate za sutra ili ne do Bog za sljedeći život ili dok počne godišnji ili do ponedjeljka i do prvog odgađanje je kancerogeno. Hvala.